Stima Sacco ekerote gitikwiri kinena ndo wategere konyora roni amona Stima Sacco ne roni okonyora within one day yani ngali tukiri morioka kimesio cha bere process ne nae wachinyo ni morioka. By the way Franco Koyo ekeroke nikiringa na bera toki wajira sige tuwate bukaraganya tifo mujira saini wa maruraganye miaka ibere maruraganya wiki ibere uraka gari kae ndio kuakana pada hiyo miaka 5 timeti Franca yes na bera toki na kwa bere wo sefa lakini turara matunda ama tunda arorekero mwako kwera kwa sifiri kibese na Stima Sacco kwibwade na Stima Sacco matunda kia ya Roma ya ama tunda ro onyorole dividend yes dividend yana wengi bonus oh yes bonus ya matunda ngano kwa kero mobero go pole unabona mbuna iganga kile gotete kwa ngano Nyamira moino abakora kugentoga ogo ikari Nyamira surprise ya basani baona kiete Stima Sacco bakangake tekiye bonus bonerende tena raba gorege tumanza turanga gotakuna toko gambanga kieze itegosuka okay yes timu Stima Sacco tuende mbele mbele Yesu akirudi tutapata wapi? Unatenda mara ngapi? Alikufa msalabani kwa ajili yako. Masomo tafai kumotaya Kogele kanisa ebaya Mchezo toreta ya Yesu teke bota ukietaya Kwaya gevinge timorara Yesu teke bota timotara Hemi tomiloro virage Ayele chana wakogera Abana baona wakogera Atejira nina bochikogera Abatoba katika manana Tigange bitina tosomi habana Mugimuya bache kuborora Macheya uya sizidi kudorora Bektamo ebo kimana chingende Momete hongo chere na chingende Asengi chona rora tigaragere Mongere endere mawako mutere Ebinto virero viragere Mayele chana na mwako vere Habanda pauna mwako vere Atejira nina bochi kovera vere Chila mucho sama Vere Chila mucho sama Vere Achila mucho sama nini Vere Achila mucho sama nini Vere Barenga magotega radio Vuna Wanyama tabosi umemukia maogoro hawa ndio walitupatia kura kabisa wakatupitisha pale communication authority tukashinda kura wote wapi makofi yenu pia mnajipigia makofi ni pesa au DJ mzuri na ukisikia soge ni mzuri naweza ingia hapa karibu na mimi Cherero Tekina bulondo cherero Mambiane ngotere na inje Seseniwe Mambiane ngotere na inje Seseniwe My tomorrow shall be better than today My tomorrow Okay, DJ shikilia Shikibona mtu waretenda mwamu garakini Naba ya mwani rakini Mukababa ya DJ tulia kwanza Mora naba ya mwani bori Ingenge ya tokiu mwanjili okemwe ya mabili sato Ayenge umongea kitu Pegi makofi mazuri Isabella Karori I tell you Opanga YouTube wako ni Isabella Karori Eyene ndio Vuna Ekotoleke roba dali Isabella Mutame
kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe umeweza kujiandikisha mara hapa. Umeenda Stima Sacco? Mbono mwe wile tangani. Mbono wateli Stima Sacco ukieke. Bono Stima Sacco ene savings and credit yani ne Sacco mune jinde jirega lakini igayaja agituna bakolie gaswa Kenya Power Lighting. Abako beke Stima ga. Bono tokaigorera bantu bande bonse baisiko muna bomongo to okole biashara ga na botogo gwanjira osoe karwa soe Stima Sacco obeke besa ya ororo tomayo kwa eron muna kwa iwa mutangazaji atebo kironi jeito jire 1% interest kalikuwa kwa ile loan onyo kwa iwe loan yeli 100 so mfano wana jiba soko ira ni gore so motienyi erie kwa faida eri we ya 1% ya 100,000 is 1,000 ina ro kwa ni yo onyo kwa iwe siringi 50,000 iko kwa ira ni siringi 500 igoro kero motienyi omotienyi ulio ndo kwa ande ya ira nansi kama igure lakini kitoko kwa na igore Stima omobsa ingoyo takire go swa Stima Sacco gego na ule watebiri omotigeringa Stima Sacco nabo bari Stima bakabero no bachagiti Stima Sacco lakini bona abantu bonse bakayigorirwa mama mboga akayigorirwa omonjiri akayigorirwa bono ningoyo takire go swa Stima Sacco na ningi atakire gutwara twalika nindi abantu bandi bonse bakaya esronga zero mo Kenya bwate kebanda kia ore miaka 15 gujigoro okole biashara koro mwalimu abajibuka onde bwezi kubwate gendo gukora neba muchengo gukora naboko beka obe omwana jama Stima Sacco ndo bwate paybill kali rasmo tumejibesa jingo Stima Sacco una inu mokole biashara onara amwenga kerali tukongo to mastering 100 ojese account yana omwali omutigo ikira ko nyagwa ikirisiringi 3,000 otamaidinga kai naboje abere bono korugabo na tuate bali tangani kwa soiro rorogo jane kebande oje na KRA pin oje to bwati ko bwate kebande na botoko rusia KRA pin ya oje kwa waige to konyero ko manye ko jana siringi 500 to ko igorere account bone go to bwate discount yo ko leta customers waito waso ese Sacco so ige to mo kora ogo jana kebande KRA pin na siringi 500 to igorere account wanza kubeka jibesa ogo se for 3 months kimetinye to ke aidere jibesa jirora to kwa bekire onye wa ikire 10,000 otoko 40 paradi toko 40 igo jirio waka na igore faida nirenga 400 karibu okay wanza kuchenda best nayo gototebinga ironi igonta tenyaka neso mwaka yo myaka ebere myaka 3 otobwate pake myaka 5 yes onayo okwa mwanga tinda getiengu mise tete waka na ngora inke yes nga emiaka 4 nge emiaka 3 gosenge emiaka 5 una kolenga noraga ni gwaka na bora tebe nchenta gitino ene mitinyista na korironi yani ando ire yende bono egintu kiagere twachaga iganike enke no kugenda obisi chibensiri ngo monta waka na bone gangwa teba tukuru 500 na isa go chobisi tintukaga tincha kulikirero ingi chobisi matega aligo mini plaza busungu chibensiri ngankurwa mono togo takanga gogo jago koyole account ri ko be full member go waka na jisiringi 2,500 500 ne jio ko register okay siringi eliwemo ne jao jiriko okogore share yes ko be share ola ya Stima Sacco siringi eliwemo njirio ko be ka kero motienyi kijo kwa eron after 3 months ne Sacco mogo soa ko erigerie gento kiao ndobwa tibangana yago sakora kendo kyakabiro mungina bona ki arabo ko direndere ro mambiarale yes kironi Jones biji ko ruwa Stima Sacco jire nsuwa ari se karo go jori form mo ko be member azna ro ko di ka se ngaki inje ko banga na arara oyo mo wa kana jibe se jane noyo igo akara oise ko toka ngawasiride kibasiri ko abekire ko to jaka mara kabere anya ko nya ko abekire 100 ime ozo kwa kamara kabere to ira neri omwana onye na ko ali geto osino mogago lakini bangina mwanje tiko ndingabagaga no omwana ko kwa mobekire ororo otoko mara kabere kibasa jiri ko to mo 200 egento kende ngoro tore siringi 100 akara mo member yudo ya asirire ndo dai dbando bajiko na ko be ko se WhatsApp group ko be ka bando 50 ba left bandika useiko wangu omochango no jobe wo garantika omobisa igintu kira bugo kwende kiye kiango kiri nga yani eiso tukanga ayebune member
bwararire igo bagocha buna Stima Sacco batigera abana bao babatigere school fees babatigere bese kubarenda chishiringi kiri wirenga kiribu emia eyemo kwa mana wadebana iso tokangwa korte savings chibesa chonchire gira Stima Sacco na kichikoba Odo kumara kabere chiwa kumara kabere twaira nelio mwana onyino mwana olingire gari olio korunga next of kin yes olio wa begetenga omoteneneli nego bangana agenda oyo nero obaraki nero koire bitu bya Chokora, meti kuita bato kama, bato chokora, nite mama nite dada, somo nambalia, bana bane ngokota, omo nene toto diga, no inara takogeta, omo nene toto diga, ingikira, oima untuga. Kutoka Stima Sacco, somos choque roca. Hacendo aquele gato que não tem nada, tu vai me tomar que roca. Stima Sacco deve atirar solo chuva sondo. Ele coina aqui no coveiro, no buata nyomo. E che in togo corrono con tuare che bande chi ago, o tuare e che arrepide, o tuare siringi misano, e lindo igore account di Stima Sacco, o già che o ora se iniziago ci metti inietano, e che qua vecchi se iniziago metti inietano, o va a sapere Roni, che qua va a sapere Roni, go vago 4 MC4, ma tira 20, go ci coma Eliuta Manini, e ci vago con il lindo carro boncio di ragazzo mocio che rocca, e lindo che andrea sentire renchia. Come non mangiamo tegri? Akorabuna mbwango chinga kichinga bune chiga twelikie rore fomu gabo angakobwate kebande kyao kobwate kya repine onyare kwelikie chinga kiechiga elindo chake gokora savings chago chinke yes chabangira barekeroka bare mari dadi abakaba ya abantu bamanyete sebakoruna sebagochia Apo koyo. yes elinde onyare kwebwatania chake gosaba eroni yago oso gwakana ngora ngoroma etomo ngina ne biashara ne genteke Ni kitu inaendana hivi moja kwa moja. yani inaenda sambamba Inaendanga sambamba. Kama na abantu baminto bakeroka abaoni bitamtamu wote abaoni chikazi pia ule mwenye anauza matunda abaoni maemba pia ule mwenye anauza samosa aulio konio moyae ule jamaa kuendesha pikipiki ndio hiyo kon chikazi alio hata kama unafanya biashara ya mtu yes wote wamekaribishwa ndani kwenye Sacco apogo chaka ikali ndio elikio elindo saberoni ndio wake basi yote 9-10 mambo ni rahisi mtesi kibande kia kia atoko korre biashara pia hapo sawa yes sir Sabanya sare Oregasi Kaki Oboro Mogere Oboro Amokero Hey Kamira na birage Nanyele charana Koger wale Stima Sacco Hey Kamira na birage Nanyele charana Koger Abana pauna boba Koger Chejira na Koger Tegerera toto na bense Toa konti mbose tente Hapa iboli baito toba igwere Takana botana Gwere Masomo totaito motayaya Togene kanisa ebayaya Mchie sotore tagayaya Gesunte ke gocha okietaya Mwanya getine timorara Gesunte ke gocha timotara Boke ke mambia ite